Hvis vi ikke har ret til at spise vores selvkød, valgkød og valghud, hvad vil jeg? Hvem har så ret til det? Har vi så ret til at leve overhovedet? Sikua jawaangit. Aamarlin nakkarpua sikuk. Ajoqaq. Maanakillippunga. Tasi qiminaluttut. Ajoppu. Sikua assimassu. Aakkarnerit sumiittut nalulluit. Ilaan pujorsuaq. Pisutaasarpu. Tammartaarluni. Kiseen qimmi tammarnaajo. Nalusorta qimmi saqittarniartarpu. Sunaavkillutungaan. Iskimuut inunnu taaguutigaat inuit. Piniartut pingortitaq inuuffigisartik ataqqilluinnarlugu ukiuni 54.000 tini inuusimasut. Ilisimasatik innun ullutsinni inuusunut paasiuminaassinnaaasunik pingisaqarput. Ilisimasattu taakku piniartumut ilaquttamminik pilersuisinnaassaguni namminerlu pingortitami peqqarniissinnaaqisumi aninguisinnaassaguni pingaruteqarluinnarput. Imaq angalluik. Tasi sumissusiinalusangilak. Uhuuna uumasuingarlisarpu. Uhuuna puusinuisarpu. Puusqiilasuu pileruussuungam. Tau arsoqaraangat. Puusi takungaluaan tammartat takoqqinnaaqqa. Puusi aarsorisumi aarlunnik. Orsiisaqartut. Tau tamakkaangat. Assuu pattattarpu puusinuigaan. Aarissallaangatas. Nuunaajaartas. Nuu attaattattakoqqissangortu. Itumattarparpu. Ta itumallu. Tasattataamallu pisaasarta. Puinuuffuuttaa. Inuitli silarsuat аллангугаатсиарсимақаа qitiusumik aqutsinerup аннертусиарторнера илутигалугу пиниартут нунақарфинни авингарусумасумиттут писаминник тунисисиннаанерат ауннарсиартуиннарпо пеқатингитиллугулу силааннаап аллангорнераник пиниарнерулерниккут нуналлу сулиффиссуақарфиусут мигутситсинериник пеққутеқартумик уумасут икилериарсима нуусуттортассуут қараасууппат агайоққаати малииннарлугут инуусуссаагалугут пиниартутут инуунissаққуларнартулик пиннагу иллоқарфиннунууттутик инууниссартик оққарсимава тамааниппумми илиннаақарниссамут аалиагерсимасимик агаярсиақарниссамут аторториссаарутаасиннаасутуллу неқерорутит уллумиккуллуми калаалли тунаанни иллоқарфиит улапаарфиоқисут нунақарфиммилу инуунеруп нипаатсуп ассигингиссутаат аннертоқа Исмаарпуга аюссу тэй инериартон суккаваллаақингам эвнангина татторлиусилеэртулу иппут тэй пиниаситунгаатсуут таамам питтаанеруссаануарпу инуиарни инунеқарфида инуартугалорн
spiller med tappur. Inde i trævende lukke automechanikeriu. Der var jo timemusikker på 93 kroner 50. Uslufjortnikker. Det er navnet Suliasarpakka piilit aquuteraliat umiatsiat siniskuussaatamak assingittorpassu taali sumaarpuma piniarner angalaarner asnuunneraa suaraaraangama angalartarpunga siliajungikkaanga Singittorpassu piniartarpu ukiwa qanorinaa qutaasillu soorlu puisit annerpaamik piniartarpakka taawalu timmissa taatiseraat appat mitsit taawalu ukiakkut qilalukkat aammasnuunnerasarpakka piniaraalu Manayasi imma unaqammanappat immannuin paallartiq qilalornissuun sartattaa Pingortitami tamaani malussaqeqisumi inuit ukiuni tuusintilipassuarni piniarfaqarsimapput maannakkulli inuit anerlisimapput tassa piniartut piniangassanu sanilliulluit siornatigornit amerlanerulorput aamma piniangassaangunissaat ajornanginnerarsuangorsimaru piniartut sukkasuunik umiatsiaqaqalersimapput taamalu piniarfinnut najuaqarfinnullu sukkanerusumik usortoqarsinnaallumi tamannalumi malunnartumik piniarnerulornermik kiuneqarsimaru tamanna ukiumoortumik pisartut pingaarnerpaat ilaannut sunniussimaru tuttunniarnermut innuttaasuqanga ulluarlallit nunaptimaanut aarfissamminnuqartarsimapput nuliatik meqqatillumi ilagisarsimavaat tammaarfissaminnut pigaagamik sapaati pakunnerani siusunerusumiluunniit tamaaniittarsimapput nuannaarsaqatigiillutik tuttulli ullumikkut ima ikittigilersimapput namminersornerullutik oqartussat pingortitamik milissuisartuisa killilersuineq eqquttariaqalersimallugu sumaarpu tamakku piuluuit ilaannikkut pissutissaqartarput tamakkuninngau qaluleraangamik soorlu tuttuikippallaarersimapput qilalukkanngui kilisoriupput saarulleeruppoq imaassinnau eqqort kisianni tusartakkak maillu tuttorpassuaqarpoq isumaqarpualua tuttunu tungatilluoqassuunga tuttut amerlunaa piniarneqarsinnaappu. For arktiske pattedyr er der typisk store svingninger i bestandsstørrelser. Og rensdyrbestanden talte omkring 100.000 dyr i 1970'erne. Og i øjeblikket mener vi, at der er omkring godt 20.000 dyr. Det kan skyldes både naturlige årsager som ændringer i vegetationsforholdene, men altså også jagttrykket. Og med det nuværende jagttryk, som er i Vestgrønland, der vil bestanden i hvert fald ikke kunne komme op igen på 100.000 dyr, hvis man fortsætter med den jagt, man har nu. Maskinen mangallennu tamak asoraaqtuluqpai maannak piartimuqartussaas tamakkunga aqqinialu nunatipingissorsu alianaatto naasulik asoraaqtussu tamakkua
ingerlananik maannakkut tamakku attaoqalersunerqalerput tamakku atorsimanginuut ajualortu tas maskiinap asortsuriarturpai aamaqqajaq aquutaala taarsurpaat uumasut nuukkiartuluput imalun qimaaput qayanna atorallerm taamaangina ajornartorsiusi tamakku kalaallit nunaata inuisa kisimik pingingilaat nalaatassaratitaasunik equaaqataapput alaskami kanatami siperiallu awannamu kangiat issittortaani inui 8000 sinnilaarluit amerlasusillit inuit kultuurimi kataatsimuurussamik piuyuarnissaa qulakkiissagunikku aaqqissuussamik suleqatigiittariaqarsimapput itnunnerfiassimi taamaaliorput taamanimi ICC tassalu inuit issittormiu kattuffiat pilersinneqarpoq. Der er altså visse kulturer, visse befolkningsgrupper i verden, som har en tradition, som bør beskyttes. Og heri ligger også anerkendelsen af disse folks og vores, altså oprindelige befolkningers, inuits, ret til at leve af de levende ressourcer, som vi altid har gjort. Men med det ansvar, at den økologiske balance ikke bliver ødelagt. ICC inuit kultuuriata inuit pingortitamut attuumasutaqarluinarnerannut takussutissaanera norsuarmiuqataasunut ilungersorluni paassinniarsimavaa ilaatigut uumasunik illersuiniaqatigiit assigingitsut uumasunik illersuiniarnerminni piniartut inuutsisarsiornerat annertuumik uloranartorsiortittarsimavaat tamanna kingullermik malunniuppoq president Bill Clintonip puisip amiinik uissaamut eqqusseqqusinginneq sivitsormagu eqqusseqqusinginneq maanna ukiuni faamtanini atuussimalersoq. Hvis den kampagne imod fangst af sæler, den fortsætter som den gør, så vil det udgøre en katastrofal fare, og det vil betyde ikke alene en økonomisk katastrofe, men en social og kulturel katastrofe for os. Europæeren har ingen moralsk ret til at prædike overfor os, at vi ikke skal skyde vilde dyr, og vi ikke må æde hvalkød eller sælkød. For europæerne selv var jo dem, der var ved at udrydde alle disse ressourcer her for ikke mindre end 100 år siden. Ammattaaq aasiisermiut suleqatigillutik alaskamiit kassimik assartuiliarnermut akersilersuisimapput taamaaliortoqarpammi umiarsuarsuit sikuni asoorterutit imaani avatangiisinik ajoquseruissuarsimassangaluarput taamaalillutillu taawani inuit piniagassaqarnerat akornusersinnaangaluarlugu kisianni imaangilaq issittumi pisuussutinik atorluaaliarneq sutigu tamatigut akersilersorneqartoq nuup avataani unnorul 27 militut avasittigisumi uliaqarneranik maannamut misissuineri takutippaat noorimi piaunip avataanip uliaqarfissuarmik trollfiltimisut uliaqartiginissaa neriunaateqar. Hvilke indflydelse vil det få for økonomien som sådan? Det er jo ikke altid, at mange penge i et enkelt område kan løse nogen. Tværtimod har vi jo set, at inflation og så videre har bevirket, at det lokale samfund er blevet berørt meget negativt af den slags udvikling. Keras nunat suli animatorsiornikkut Danmarkivit avissaaqqussinnaaŋilaq ungasissumulli anguniangaaoq animatorsiornikkut namminersinnaanermissaq uulia tamatumunga aqqutsaaqatarsinnaaruq kisianni alaskamisuulli taamatut uliasiornerup imaani avatagiisinut aqunutaqatarsinnaanera eqqumaffigineqarpoq issittumi uuliamik maqittoortoqarpat tamanna pingitsuarni ajutuurissuarnermik kuuneqartussaaruq maannamummi imartani sikuusartuni uuliamik maqittoortoqartillugu saliinermi periusissanik nassaartoqarsimangilaq naak Danmarkki kalaallinunaata iluani
pijuussutит налигиса аффаанник пигинниттутсаатитаагалуарtoq сиунissami улиасиортоqалиссаппат намминерсорнерусутиоqartussat аатитасса пиллуит аллаффеқарфиата исуманнаалтисаанермут аалиагерсаккат oqartussaafiisussaavai. Det er det, vi vil. Vi ønsker ikke at stå med at gå rundt og tikke om noget. Der er ressourcer nok i vores eget land. Vi er rige på ressourcer og et miljø, som kan udnyttes på bæredygtigt grundlag. Ammattaaq namminersuneqartussaarusunneq kalaallit nunaata 1985-simi iiffimit aninaanu pissutaaru. Tassimi taamaalillutik aalisakkat pisuussutitik pisassiisutaasartullu annertussusissaat ilattиситигут ортуссааффигилерпаат намминерсорнерусутиоqartussat piniarnermut aalisarnermullu pisортақарфиат аасиисиитулли исумақарпоқ апеққутиник қанимут саммисақартут инаттисилиортуусариақартут калааллит нунаанни пиниарнерму аалисарнермуллу министерип паавиаа халмааннип ерсеққиссумик суарутигереерпаа рааяқтассат киллилерсугаанерат суули саккортунерулиссасоқ ааммалу қалералинниартуссат акуерсиссутеқарфигинеқарталиссасут. Spørgsmålet omkring udmeldelse af europæiske fællesskaber var netop retten til forvaltning og beskyttelse af miljøet og de ressourcer, vi har i vores land og havene omkring. Og det er netop en grundlæggende holdning for grønlændere og for inuit i hele verden, at vi i det mindste, hvis ikke vi bliver et selvstændigt stat osv., at vi i det mindste har lov til at forvalte vores egne ressourcer, som vi altid har gjort det. Inuit inuit imminnut usorsisinemaarutigissuupput namminerusussuseqarsutillu namminerminnut tungasunik allat aleegiisarnissaat ikerleriuarsimavat nunaminnut umasuinullu oqartussaanissartik pisariaqartippaat taamaalillutik aamma inuiaqatigit ineriartortitaanerat akisussaafiisinnaassagamikku ICC aamma namminersornerutiuqartussat assuutigeerpaat inu pingortitallu avatangiisaata oqimaaqatigiissumik ingerlaasiat annertuumik allanguuteqarsumasoq tassa kinguaari tullissat naammattunik pissaqassappata pingortitap tunniussinnaasаа sinnerlugit pissarsoqartariaqinngitsoq. Uden hvalen, uden sælen, uden mennesket, uden inuit, så er der ikke noget, der for så vidt har ret til at eksistere. Både mennesket og dyrene og deres forhold er den, der sikrer den økologiske overlevelse i det arktiske område.